Жаңа саат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين واشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, Жаратқан Аллах Таала мақтаулар, пайғамбарға дуа саламдардан кейін барыңызға Аллах Тааланың тыныштығы, рахматы, берекесі болсын деп саламдашам. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдан Абдулла ибн Мас'удтың баласы Абдулла, Аллах Таала атасынан да, андан да Аллах разы болсын. Пайғамбардың бұл хадисін бізге жеткізіп бұндай дейді: "Ла ядхулу джанната ман кана фи қалбихи мисқал зарратин минал кибри." Бейішке кірбейді кімдің жүрегінде бір қыпынша текебірлік болса. Жүрегінде бір қыпынша текебірлік болған адам бейішке кірбейді дейді. Пайғамбар бұл хадисті айтқан кезде сахабалардың арасынан қала ражул, бір кіші мындай деді: "Инна ражул юхиббу ан якуна саубу хасанан ва наалу хасана." О Алланың елшісі, біздің арамызда кейбір адамдар бар, аның киімі татнақай жақсы болусын қалайды. Бұт киімдерін таза жақсынақай болусын қалайды. Жақсынақай киіну бұл текебірлікке кірбейді деді. Қала, пайғамбар айтты: "Инналлаха джамилун юхиббул джамал." Аллах сұлу, сұлулықты жақсы көреді. Сенің қоз татнақай киінуің, сұлу болып жүруің бұл кибірлікке кірбейді. Әл-кибру батрул хақ. Текебірлік деген ақиқатты мойынға албастан, уағам түннәс, адамдарды өзіңнен төмен көру. Текебірлік ақиқатты мойынға ала білбестен, шындықты қабыл ала білбестен, өзіңнен башқаларды өзіңден төмен ылды есептегендік бұл кибір болады деді. Бұл хадис имам Муслим, имам Тирмизи риwayat қылған. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, Allah Taala біздің табиатта бізді жаратқан кезде еркегі де, аялы да, жашы да, қары да, әрбіріміз сұлулықты жақсы көреміз. Сұлу болғанды жақсы көреміз. Татнақай киінгенді жақсы көреміз. Сұлу көрініштерді, қоз жерлерді көргіміз келеді. Гүлдерді, башқаларды. Қоз татнақай нәрсені көрген кезде жырғаймыз, ес аламыз. Бәлкім башқаларға да қоз жақсынақай болып көруіні қалаймыз. Ешқашан жамандығымызды біреу көрмесе дейміз. Башқаларға жақсынақай, татнақай болып көрінуге әрекет қыламыз. Бұл әлбетте шариатта жақсы нәрсе. Шариат үндеген нәрсе. Себеп Аллах Таала өзіні сипаттаған кезде: "Инналлаха джамилун юхиббул джамал." Аллах сұлу, сұлулықты жақсы көреді дейді. Ошондой эле Аллах өзү сулуу болгондон кийин өзүнүн жараткан махлукаттарында да Аллах Таала сулуулукту жакшы көрөт. Бул коз жаратылышты жараткан ким? Коз гүлдөрдү жараткан ким? Мына бүгүн жамаатыбыздын көбү Кыргызстандын бермети болгон Коз көлдө жүрөт. Бул урматтуу мусулман бир тууган, бул жакшынакай нерсе. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге баян кылат да, коздук сулуулук бир гана сырткы келбетте эмес, bir gana kiyimde emez. Belki menin sizdin tatnakay koz kiygenimiz, jakşınakay körüngönümüz, al insandın kadır barkın Allah Taala doşunca jogor eken degen manini berbeydi. İnsanga bağ beruda anın kiyimine, sırtkı kelbetine, kozluğuna, sululuğuna karab bağ beri almaysınız. Sebep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dan Abu Hurayra hadisinde munday jetkizet: "İnnallaha la yanzuru ila suwarikum ve amwalikum ve innema yanzuru ila kulubikum ve a'malikum." Allah sizlerden kelbetiňerge, malı mülküňerge karabayt. Allah sizlerden kiyimiňerge, sırtkı kelbetiňerge, baýlygyňarga karabayt. Bel yanzuru ila kulubikum ve a'malikum. Allah Taala sizlerden jiregiňerge jana jasagan amaldaryňarga karayt deydi. Андай бола турган болсо, урматтуу мусулман бир турган, сулуулуктун сырткы сулуулук жана ички сулуулук бар.
Kebir insanlar sırtında öte koz sulu bolgon menen içki dünyası kanday. Adamdın sırtkı dünyasının kiyim keçesinin koz bolgondugu anın Allah Taala anasında kadır barkı jogoru degen manini berbeyt eken. Araptardın bir şairi mınday deyit. Peygamberga bir salavat aytabız. Hurmatly Müslüman bir tuğan, kıska şort kiygenler tizenger jabap oturgula. Tize körüngen menen köçük körüngen hiç bir ayrılması yok şeret. Ekoy bir degini. Ya khadimel cismi kem tes'a li khidmetihi. Ey denenin kızmatkeri, denenin razılığı için kança kızmat kılıp çurkaysın. Atatlubur ribha mimma fihi husranu. Sen ilgilikti, cenişti, faydası çok nerseden izdeysin mi? O denesige kızmat kılgan denenin kulu, kançalık denengdi razı kılıp için çurkaysın. Faydası çok nersede vaktini ötközüp köngül burasın. Akbil ala nefs, nafsına köngül bur, içki dünyana köngül burgun. Vastakmil fadailiha, nafsindin, içki dünyanın kozduğun, köveytkün hareket kılgın. Fe ente bin nefsi la bil cismi insanun. Sen denemenen emez, akıl menen, jürek menen, iman menen insansın. Sıdkı kelbetik menen insan emez. Denengnin körünüş menen insan emez. Sen nafsın menen, jakşı amaldar menen insansın. Hurmatly Müslüman bir tuğan, men kozduk sululuk degen kezde kiyimdin sululuğu dese al kiyimdin kımbatlığını aytkan jokmun. Kiyimin bağlı kımbat bolsun degen jokmun. Balki hurmatly Müslüman bir tuğan kiygen kiyimingdin basını da aytkan jokmun. Balki anın tazalığını aytam. Kiygen kiyimizdin tazalığı balkim saga münasip bu, jaraşıktı bu. Al mu'min cemil, imandu koz boluş gerek. Özüge jaraşıktı kiyiş gerek. Özünün eline cerine jaraşıktı kiyiş gerek. Tabiatına jaraşıktı kiyiş gerek. İnnallaha cemilun yuhibbul cemal. Allah sulu, sululuktu jakşı görür. Bundan maksat hurmatly Müslüman bir tuğan, sululuk söylegen sözüңnün sululuğu. Jasagan amalыңның sululuğu. Kiygen kiyimingnin sululuğu, mamlelerinin sululuğu. Peygamber hadisinde mınday deydi. Bir peygamberge salavat. İnnallaha nazifun yuhibbun nazafa. Allah taza, tazalıkты süyöt deydi. Allah en taza zat, tazalıkты süyöt. Nazafatul beden, denenin tazalığı, nazafatul siyab, kiyimnin tazalığı, nazafatul mekan, mekanımızın, cerimizin tazalığı, korovuzun tazalığı, korganımızın tazalığı, ve nazafatul beyt, üyüzün tazalığı, yol köçelerimizin tazalığı, şahrımızın tazalığı, yaşagan cerimizin tazalığı. Ve entumitul azanit tarif ve leke sadaka. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tazalığa çakırgan kezde, joldan adamlarga ıza bergen nerseni çitke alıp koyu, senin en bir ulu sadakalarından birisi deydi. Joldu taza saktoo bu sadaka eken. Nazafatul amel, bir gana jolun uyun emez, jasagan amalыңдың tazalığı. İştegedilerinde jemkorluk kılbastan, bireudun akın jebesten, jasagan işleriңдің tazalığı. İnnallaha nazifun yuhibbun nazafa. Allah taza, tazalıkты süyöt deydi. Sahih Bukhari'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Abu Hureyre bu hadis yetken. Eyyühennas, o insanlar deydi. Eyyühennas, innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah en taza nerseni kabul kıladı. Sen uğurluk kılıp sadaka kılbağın, bireudun akın gelip kayrımdılık kılbağın, jetim jesirdin akın jep köpüre salbağın. Allah tazalıkты gana kabul kıladı. Sütkorduk kılıp alıp bir kayrımdılık kılam demegin. Allah taza nerseni kabul kıladı. İmam Müslim, İmam Tirmizi rivayet kılan hadis. Sahabalardan biri olsaydı, "Haraca aleyna İmran ibn Husayn." İmran, Hüseyin'in balası, sahaba bizim aldığımızga çıktı deydi. "Ve aleyhi mitrafun min khazin." Biz körbögen jakşınakay bir materialdan kiyim kiyip alıptır. Bağlı materialdan bolgan kiyim menen İmran ibn Husayn degen sahaba bizim aldığımızga çıktı. Kiyim uşunday tatınakay, koz jakşınakay kiyim. Lem narah aleyhi qabla zalik, murda körgön emeslik al kiyimini deydi. Bağlı kiyim kiyip alıptır. Sahabaların arasında İmran ibn Husayn bağlı kımbat bir kiyimde tatınakay bolup çıktı. Anı murdada körgön emeslikanday kiyimdi, kiyim de körelekti. Birinci yol olsanday kiyimdi kördük. Fakal,
Keyin İmran ibn Hüseyin mınday dedi deydi. Köngül bur. İnna Rasul sallallahu aleyhi ve sellem kal, Peygamber mınday degen dedi deydi. Bar taң kalıp, o te kımbat kiyip alıpsın degen kezde İmran ibn Hüseyin mınday dedi, Peygamber mınday degen. Men an'ama Allah azze ve celle aleyhi ni'meten fe inna Allah azze ve celle yuhibbu en yura asara ni'matihi ala halqihi. Allah kimge bir nimet bergen bolsa, Allah ki qaysı bir bendesiga baylık bergen bolsa, Allah oşo baylıktın alamatın belgisin bendesi de körgüsü keledi de Peygamber aytkan deydi. Allah'ın bergen nersesin, Allah'ın bergen nimetin jaşırıp alıp eşyağa çıkarbayım akıldan. Allah bergen nimetni bende de körgüsü keledi eken. Allah Taala sağa jakşı baylık bergen bolsa, jakşı kiyin, jakşı tamak je, jakşı uyda yaşa, jakşı maşina men, anın hiç bir emesi yok. Biroq şartı özüңden başkalardı kemsintip, alardın üstüne şıldığında ve hakikatты moynuna kabul alabilgen deydi. Ma dumtu bi vaz'i maddi makbul feleke an. Eğer senin iştegenin adal bolsa, tapkanın adal bolsa, tıyının bolsa, taza kiyim, kımbat kiyim kiyesin bi, özüne münasip bi, anın hiçbir jamandığı yok. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, bir uyga kirip kaldım ayılda. Jupunu jönököy uy. Al uydun etajına je çoңдугуна taң kalgan jokмун. Al uydun koozduгуна, koronun tazalığına, koroda ösüp turgan güllerge, köçetlerge, daraktarga uy jönököy bir jupunu uy. Biroq uyda yaşap жатқан adamdardın kim ekenini aytıp turат. Uydun koozdugun, koronun aldığını kara, eşiktin aldığını kara. Uy bolgonu sokma. Laydan bolgonle, paksa duvaldan bolgon uy. Biroq hurmatlı Müslüman bir tuğan, akitaş menen aktalgan, uydagi ösümdükler, kede yaşagan uyun jönököy jupunu bolgon menen, anın içinde İtalyanski mebel boluşu şart emes. Türkiye'den alıp geliş şart emes. Biroq hurmatlı Müslüman bir tuğan, anı koz, tatınakay, jagımdуу kılıp yaşao mümkün. Biroq musulmandardın kede bayağı zavuk, orusça ne dep koydu? Kusu yok. Ha, bola öğretti. Anday bolboş gerek. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Musulman bir koz, tatınakay her nerseni biliş gerek. Ak köynök menen jaşıl mayka kiyip albaş gerek. Yaşagan жериңди да үйүңдү татынакай кооз кылып сактоо. Fa inna Allah azze ve celle yuhibbu an yura asara ni'matihi ala halqihi. Men emes, bizdin süýüktүү Peygamber aytat, Allah Taala bendege bergen nimetinin belgisin bendesinde körgüsü keledi deydi. Allah berdi, sen ahiretke alıp ketmeksin be. Mürzüň alıp ketesin be. Allah Taala bergen nerseni Allah bende de körgüsü keledi deydi. Ana bi Ahwas Yushami an abihi qala ra'ani Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ve alayya atmaru thiyabin mubtazila. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün meni gördü deydi. Jönököy kir kiyimdelim. Sahaba aytadi. Kir bolgon jönököy kiyimdelim deydi. Peygamber hallaka malun. Akçaң barбы dedi deydi. Qultu na'am. Vallahi neyse akçam var dedim deydi. Qala min aymal. Baylığın qaysı tarmaktan? Ne degen baylıktarың var? Ne degen kireşeң var? Qultu min kulli mal. Maldın, baylıktın barın mende var dedim deydi. Qadatani Allah azze ve celle min şa. Huday Taala koylardı bergen. Vel ibil töylerdi bergen. Qala faltura ni'amullah ve karamatuhu aleyk. Anda Allah Taala'nın bergen nimetlerin baylığın Allah'a körsetpeysin mi dedi. Sahaba Peygamberin yanına geldi. Kiygen kiyimi eski. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne? Tıyın tıpırın yok mu dedi. Malım var, baylığım var. Ne baylığım var bize? Koylarım var, töylerim var, akçam var, altınım var, kümüşüm var. Andayım ne için Allah'ın bergen nimetin Allah'a körsetkin kelbey mi dedi. Anan kebirler öyle de eski kiyim kiyip alsam oşun takva. Takva kiyim demez de. Senin cüpunu cırtık kiyimin takva olsa kelbirler de var cırtık kiyimdi kiyip alıp duruyor öyle. Maşallah takvadarın sanı köp. Cüpunu kiyim de takva emez de. Jaraşıktı
баасын айткан жокмун, таза. Урматтуу мусулман бир тууганым, сырткы сулуулук, ички сулуулук дейт. Жамалул батин ва жамалул захир. Инсандын сырткы сулуулугу бар экен, ички сулуулугу. Ва хуа ан юра асара ниъмат алаб. Сырткы сулуулугуңуз Аллах Таала берген ниматты Аллахнын халкына көрсөтүң. Үйүңүздө, минген унаңызда, жашаган жериңизде, ал эми ички дүйнөнүн сулуулугу урматтуу мусулман бир тууган, ал таква менен болот. Аллах Таала кереметті Құранда айтады: "Я бани Адам, о адам баласы, қад анзална алейкум либасан." Силерге біз киім түшірдік. Юари сауатикум, киім менен уят авраттарыңарды жабасыңар киімдер менен. Вариша, жана пардан болған. Қанаттуулардың валибасу тақва залика хайр. Бұл сыртқы киімдерден де қоздықтан тақва деген сұлулық ең жақсырақ. İçki dünyanın suluğu. Урматтуу мусулман бир тууган, bir adam koz kiyinip algan, tatnagay галстугун таккан, костюмшим итальянский, машалла өтө баалуу кийимди кийген, оозунан сүйлөгөн кезде өлүп калган мышыктын, иттин эмеси чыгат, сасык. Татнагай кийген, коз кийген, сүйлөгөн сөзү эң жаман сөздür. Жанада турган бир данышман айтты: "Же жаманыраак кийим ки, же кийимиңе жараша жакшыраак сүйлө." Же жаман кийим кийип алганда, ана ушундай жаман сөз сүйлө. Же кийимиңе жараша, сырткы келбетиңе жараша сөз чыксын сенден деді. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах табарак ва таала таза эместикти, жамандыкты жаман көрөт. Allah Taala suluğluktu жақсы көрөт. Allah кичипелдикти жақсы көрөт. Allah чындыкты жақсы көрөт. Allah мээримдүүлүктү жақсы көрөт. Сулуулук не экен? Мээримдүүлүк, боорукердүүлүк. Колу кошунага болгон жақсы. Бир падыша дейт, жакыны каза болуп калды. Кимдин? Падышанын жакыны каза болгондо ар бир уруулардын аксакалдарын чакырды. Арабтарда шүйухул кабаил деп коет, уруулардын аксакалдары, данышмандары. Ар бир уруудун мен дегендерин чакырды дейт. Иля таам, падыша өзүнүн сарайына тамакка чакырды дейт. Устаздардын бирөөсү. Бардык уруулар келген кезде коюлган дасторкондо түрдүү мөмө жемиштер, жүзүмдөр бар дейт. Ошол эле кезде 2 табакка суу коюлган дейт. Bir grafindeki su, al içile turgan жақсы su, ekинчisiге жүзүмдү тазалап, мындай салкындатып, жүзүм салып, жүзүмдү жууп жейт экен. Bir уруудун аксакалы мындай падышанын чогулушунда болгон эмес, жанагы идиштеги сууду ичет экен деп ойлоп тур да, көтөрүп ичип алыптыр. Берки мурда падышага келип жүргөн аксакалдар шылдыңдап, күлүп, каткырып, ой кышлакы, ой колхозник, жүзүм жууа турган сууну ичсе болот, бирок ал эмне экен? Жүзүм мөмө жемишти мындай суу жууп жей турган эме экен. Аны ичип алганды элдин күлгөнүнө карайт да, данышман аксакал алдына коюлган жүзүм жууа турган сууду алып туруп падышада ичип алат. Ошол кезде келген уруулардын аксакалдары бар жерди карап, үн чыкпай, күлкүсүн, каткырыгын токтотуп калат. Бул мамиле сулуулукпу? Кооз мамилеби? Bunu менен падышанын эч нерсеси кемиген жок. Бирок падышанын бул жердеги, урматтуу мусулман бир тууган, мен айтайын деген маселе, кээде сенин мамилеңдин да сулуулугу бар. Адамга жасаган мамилеңиздин кооздугу, сулуулугу. Имра, бир падыша, казы деген бүгүн сот. Сотко чакырылган бир аял экен. Жашы улгайган, салмагы оор аял экен. Сотко чыгып келе жатып, салмагынан кыйналган оорукчанбы, тепкичтен чыгып келе жатып, үн чыгарып берипти. Эми адам баласы жаныбардан жел чыгат да. Үн чыгарып берген кезде соттон уялып, аял заты байкуш, өзүнүн килограммы, салмагы оор, onun üstüge
Соттың жанына, қазың жанына келе жатып үн шығып кетті. Келе отырған кезде, аялға сөз келген кезде, қаз айтып тұр. Аты жөніңізді айтың, апа десе. Атым паланчы, қызы паланчы десе. Ұқпай жатам, қатты орақ айтың. Аты жөніңізді айтың, паланчы мен боламын. Менің құлағым орырақ еже, қатты айтың десе. Жаңағы келген еже, ішінде қуанып қалып тұр. Құдайыма шүкір. Қаз мен немем дұққан емес екен деп. Бұл мамиле жақсы бұл, қоз бұл. Біз жақсылық болса жашырып, жамандықты шашуға әрекет қыламыз. Біреудің кемшілігін көрген кезде тез Фейсбуктан бұл, башқадан бұл, соцсеттерден тарқатып алып, лайк басышқана баштаймыз. Біреудің жақсылығын көргенге әрекет қылбайбыз, құрметті мұсылман бір тоға. Кейде қоз киінген менен, аның қылық жорығы жасаған ішінде ешбір қоздығы жоқ. Аллах инналлах jamilun yuhibbul jamal. Аллах сұлу, сұлулықты жақсы көреді деген кезде, сенің киімің де сұлу болсын, сөйлеген сөзің сұлу болсын, жасаған мамлең сұлу болсын. Шынығы сұлулық не екен? Адамдың қылық жорығындағы, адеп ақлақығындағы болған сұлулық. Машалла, кейбір адамдар сөйлегенде өте қоз сөйлейді. Татынақай, чечен, ақын, данышман, тімелі тоқып сөйлейді. Баяндағанда ұшындай қиын болады. Сыртқы көр келбеті сұлу, киінген киімі сұлу, ден соғылығына көңіл бұрады, отырған жеріне көңіл бұрады, тамақ жеген идиш, тамақтарына көңіл бұрады. Анын жипар життарына көңіл бұрсаң, қолдалған атырлары барлы Франциядан ап келіп қолданады. Бірақ ұшындай оғызыдан, иттің өлігіден башқа еш нәрсе шықпайды. Аннан сөз ұққан кезде еш бір жақшынағай сөз ұға албайсың. 4 сөйлесе, 3-өсі сөгініш, қарғыш, арамоз дейді бізден. Сондықтан Хазіреті Али мындай дейді: «Лахафру би'райни би'ибратайн». Екі инеменен екі құдықты қазғандық дейді. Екі инеменен екі құдық қазаласың ба? Мұстахил, мүмкін емес. «Вакансул арзул хижав фи йаумил асиф би ришатайн». Араб жарым аралын қатты шамал болып жатқан кезде екі парменен шүпіріш дейді. Қанаттудың парменен. Бұл да мүмкін емес. «Вагаслул абдайн асбадайн хатта ясир абиядайн». Екі қарақұлды аппақ болғанға чейін жуынтыру дейді. «Ахуан алайя» маға жақшырақ дейді. Bir paskaş, bizim Batkent'te paskaş dedi. Öte tömen, adamgerçiliksiz, bir ödüsüyle bilbegen, adamga işin düşkönden göre deydi. Adamgerçilikti bilbegen, mamileni bilbegen, ulu durmat kıla bilbegen, küçüğün izzat kıla bilbegen, mekendi suya bilbegen, bir adamga jakşılıkты kılayın debegen adamga iş düşkönden göre, iki inemenen iki kuduk kazgandık, Arap jarım aralın qanattudun pары менен шыпыргандык, эки каракулду аппак болгончо жуугандык мен үчүн оңойраак дейт. Бир адамгерчилик жок, адамга ишим түшүп ошо кор болгондон көрө дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келген вуфут деп коет, четтен келген делегаттарга кийип чыга турган кийими өзгөчө эле. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам четтен келген мусулман эмес делегаттарга келгендерге пайгамбар өзгөчө кийим менен чыгат эле. Намазга кийген кийими башка эле. Урматтуу мусулман бир тууган, уруксат берсеңиз. Бир адамдын минген машинасы машалла эң акыркы моделдеги, эң акыркы жылда чыккан эң кымбат баалуу машинада жүрөт. Жеген тамагы белгилүү гана ресторандардан, кафелерден тамак жейт. Бирок машинесиде көлгө бара жаткан кезде, ошко бара жаткан кезде машинесинен памперс ыргытылат. Анын машинесинен банандын почоктору жеген тамактарын жолдор ыргытат. Аны мен айтылы, сен андайча машинеде эмес, эшек арабада жүрүп мусор жыйнаганың жакшыраак экен. Ал жасаган ишиң ошого жарашыктуу. Эми татынакай жакшы машинеде жүрөсүңбү, сенин мамилең да жакшы болсун. Арабтарда мындай танбаржи деп коет, танбаржи деген
Eşegi menen жүрүп алып адамдардын үйүнөн Египетте Рубабекия деп коет. Эски буюмдарды макулатура бирдемелерди алып чыгып бергиле деп жыйнайт дагы. Эшеги доош чыгарса, үн чыгарса өзү да кошо үн чыгарып жүргөндү айтат. Копал айтканда кечиресиңер, эшеги менен кошо осурган адамды айтат. Сен ошо машинеде жүрүп алып, көчөдө жанагындай таштандыргытсаң, сен да ошондой эшек арабада жүргүн. Урматтуу мусулман бир тууган, бул кандай кооз жерибиз бар. Суктанасың. Мана Кудайыма шүгүр, бизге араб мамлекеттерден визаны алып койгондо канчалаган бир туугандар келип эс алып атат, жыргап атат. А бирок биздин кээде карасаң, алдыңда машина бар атат. Тамекисинде, насбайында, башкасында, памперсинде ыргытып. Көп кайталадым урматтуу мусулман. Ишенбесеңер, байттан жой чыгып көргүлө, мына Кыргызстандын желеги желбиреп турат. Кубанычыбыз керек, сыймыктанышыбыз керек. 60 миллион калкы бар элдин желеги жок. 40 миллион калкы бардын бүгүн өзүнүн паспорту жок, мекени жок. Биз 6 миллион калкпыз. Мана сыймыктанып койгон желегибиздин жанына чыксаңыз, бардыгы таштанды болуп кеткен. Бутулкасы бар, жана башкасы бар. Булар чирибейт экен, жоголбойт экен. Кегеле кооз сактайлы. Машинеңде бирдеме жедиңби? Жаныңа алып ал да кийин таштандыга ташта. Туш келген көчөгө ыргытпагын. Бул мусулманга жарашпайт. Мусулмандын иши эмес бул. Балким имандын эң төмөнү ошол жолдон ошону алып койсоң, имандын эң төмөн даражасы. Аднаха имататул азанат тарик, имандын эң төмөнү жолдон адамдарга ыза берген нерсени читтетип коюу дейт. Бүгүн жаштар балдарыбызга, башкаларга айталы, мен ишенем, менин мешитиме келген бул жамаат аны кылбайт. Бирок биздин айлана чөйрө кебирлер. Лифтке кирсеңиз, түкүрүп койгон, какырып койгон, итин сийдирип койгон. Кимге жагымдуу? Сахабаларыбыз динди түшүнгөн кезде, пайгамбар тарбиясын берген түшүнгөн мусулмандардын тазалыгынан кылык жоругуну көргөн кезде адамдар динге топ болуп киришет эле. Тилекке каршы бүгүн кээ бир мусулмандардын кылык жоругун көргөн кезде, ушул мусулманчылык болсо кой, динге барбай эле коеюн дегендер бар. Эгер диндеги адамдар ушундай болсо, мен барбай эле турайынчы дегендер бар. Ошого себеп болуп калбашың керек. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таала кереметти Куранда пайгамбарды мындай дейт: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Эй Мухаммад, сени аламга рахмат үчүн жөнөттүк дейт. Аламга эмне үчүн жөнөтүлдүр? Лaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Силер үчүн пайгамбарда эң жакшы өрнөк бар дейт. Биздин үлгүбүз ким? Кумирибиз ким? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам адамдарга эң мээримдүү эледи. Пайгамбар эң боорукер эди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүгө жакшы көргөн нерсени башкаларга жакшы көрөт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам башкалардын бактылуулугу үчүн чуркайт эле. Башкалардын кубанычы үчүн чуркайт эле. Башкалардын кайгысы менен кайгырат эле. Үммөтүн өзү сүйөт эле. Сиз менен бизди көрбөсө да сагынып ыйлайт эле. Биздин ийгилигибизди ахиретте дозокко түшпөсө деп пайгамбар түнү күн жаратканга жалбарып дуа кылат эле. Аллах Тааланан сыйлык көрсө, жаннатта болсо деп дуа кылат эле. Көбүнчө үммөт үчүн пайгамбар ыйлайт эле. Айша энебиз айтат, пайгамбардын кубанычта, жарык маанайда отурганын көрдүм да убакыттан пайдаланып, о Алланын элчиси, маанайыңыз жарык болуп кубанып отурасыз, убакыттан пайдаланып, суранайын мага бир дуа кылың дедим дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам алакан жайып, Аллахым Айшанын өткөн күнөөлөрүн кечиргин, келечек күнөөдөн сактагын деп Аллах Тааладан сураган кезде, Айша энебиз айтат, мен сүйүнүп пайгамбардын мөрүнө башымды коюп ушундай сүйүнүп аттым дейт. Пайгамбарыбыз, Айша, менин ушул дуама сүйүндүңбү дедим дейт. Ооба, кантип сүйүнбөйүн? Аллах Тааладан менин өткөн күнөөлөрүм кечирилүүсүн сурадыңыз, келечек күнөөдөн сактоосун сурадыңыз деди эле. Пайгамбар айтты дейт, Айша, эгер билсең, ар намаздан кийин үммөтүмө ушул дуаны кылам деди дейт. Ар намаздан кийин мени менен сизге үммөтүнө ушул дуаны кыламын деди дейт. Аллахумма уммати. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам алакан жап, Аллахым үммөтүмдү бактылуу кыл, үммөтүмдү азаптан сакта, үммөтүм деп пайгамбар ыйлады. Ыйлаганда Жабраил алейхиссалам Аллах Тааладан хабар алып келип Куранда мындай деди: Эй Жабраил, Мухаммадка бар, эмне үчүн ыйлаганын сурайт деди.
Cebrail aleyhisselam kelip, ya Muhammed'im ne için iyilayısın dedi. Ya Resulullah'ım ne için kaygırasız dedi. Ümmetimnin keleceğini öyle bir iyiler cetam dedi. Yaratkan Allah Tebarek ve Teala Cebrail aleyhisselam arkalı Kur'an-ı Kerim'den ayet docu. İnna sanurdika fi ummetik ve la nasruk. Ey Muhammed, seni ümmetinde razı kılavuz. Ümmetin için seni kaygırtmayayım deyip Allah Teala. İmam Müslim rivayet kılan hadis. Ey Muhammed kaygırma. Ümmetimde seni razı kılam degen kezde Peygamber ümmetimden birisi dozakka düşse razı bola albayım dedi. İnne sanurdika fi ummetike, seni ümmetinde razı kılam dedi Allah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşonduktan dedi. Tuba limen amene bi ve ra'ani marra. Baktılığı bolsun. Kimde kim beni körüp menin dinimde kabul alıp imanga kelgen bolsa dedi. Peygamber baktılığı bolsun iki dünya. Meni körüp menin zamandaşım bolup menin dinimde kabul alıp maga iman keltirgen bolsa da bir dua kıldı. Kim Peygamber ve tuba limen amene bi ve lem yarani. Baktılığı olsun menin dinimde kabul alıp meni körbösten menin yolumda joldogon dep Peygamber 7 jolu dua kıldı. Özünün zamandaşlarına bir jolu dua kıldı. Baktılığı olsun meni körbösten menin dinimde kabul alıp menin yolumda joldogondur baktılığı olsun dep Peygamber 7 jolu dua kıldı. Bu sahih hadis silsilat sahih Albani'de okusanız болады. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inna ulen nas bi yevmel kıyame aksaruhum aleyhi salatan. Kıyamatta meni şafaatıma, kolduğumu en tatıktı, maga en köp salavat aytkan deydi. Hurmatlı Müslüman bir toğanım. Allah Kur'an'da mınday deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve ma atakum rasul fehuzuh. Ve ma atakum rasul fehuzuh. Emneni Peygamber alıp gelgen bolsa algıla. Peygamber körsetken jol menen жүрgülü. Peygamberin şeriatını kabul algıla. Ve ma nahakum anhu fantahu. Peygamber tıyı salgan derseden tıyılgıla. Peygamber kılva degen derseni kılvagıla. Tıygan derseden tıyılgıla. Vettakullah, Allah'dan korkula. İnnallaha şadidul iqab. Allah'ın kattu azabı var deydi. Hurmatlı Müslüman bir toğan, temanın negizgi yerine geldim. Barmak basa turgan jerge. Köngül bir salavat aytkandan keyin. Bugün yaşlardan dinge mescide kelgen cemaattan sünnet emne, Peygamberin sünnet emne desek, hiç oylanbostan ekilenbesten her bir ekinin biri Peygamberin sünneti sakal, misvak, kıska şım kiygendik dep cevap beredi. Ova hurmatlı Müslüman bir toğan. Sakal Peygamberin sünneti, misvak Peygamberin sünneti. Oşonda ele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tatınakay çaçыңды tarap, koz kiyinip, jipar jittanu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti. Biroq bundan başka sünnetler de var, bilesiz mi? Bundan başka sünnet. Peygamberin en negizgi sünnetleri ata-eneni sıylagandık, ata-eneni urmattagandık, ata-eneni kadir barttagandık. İbn Mas'ud'dan Allah Teala razı olsun. Sa'altun Nabi sallallahu aleyhi ve sellem eyyul amel ahabbilallah. Allah'a en süyüktü amal kaysı dep suradım Peygamberden deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a en süyüktü amal misvak je kıska şım degen yok. Kıska işten kiygendik degen yok. Kale as-salat ala vaktiha. Öz vaktinde okulgan namaz dedi. Sümme ondan keyin kaysı desem birrul validayn, ata-eneni süyüp sıylagandık dedi deydi. Öz vaktinde okulgan namazdan keyin en jakşı amal neken? Ata-eneni sıylagandık, urmattagandık, kadir barttagandık. Kultu sümme ondan keyin kaysı desem ata-enenin kadir barkıdan keyin, namazdan keyin el cihad fi sabilillah, Allah yolundaki cihad dedi. Cihaddan da murza ata-eneni sıylagandık. Namazdan keyin turgan nerse eken. Biroq hurmatlı Müslüman bir toğan, sünnet dağı kay sünnet. Sakaldan, misvaktan başka sünnet hurmatlı Müslüman bir toğan, ayaldardı urmattagandık, kadir barttagandık. Senin peygamberin, meni süyüktü peygamberim, özünün hadisinde Abu Hurayra rivayet kılgan, Sahih Bukhari'de kelgen sahih hadis. Hadiste aytsan bugün dastaverni mi deydi? Ova dastaverni. İmam Bukhari'de kelgen hadis, "Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir." Kim Allah'ın varlığına, birliğine, ahiret gününe işense, "Fela yu'zi jarah." Koşnasıga ıza vermesin deydi. Koşnanı sıylagandık sünnet eken. "Vastawsu bin nisa'i hayra." Menin ayallarga jakşı mamle kılga degen osiyatımды kabul algıla deydi. Peygamber osiyatım ne eken? Menin ayaldardı sıylagıla, urmattagıla, kadir barttagıla degen osiyatımды kabul algıla deydi. Peygamber can bererde uşu söz melen tilden kalat. As-salat, as-salat, namaz, namaz. Usikum bin nisa'i hayra. Ayaldarga jakşı bolgon osiyatımды kabul algıla dep Peygamber tilden kalgan, bilesizmi? Namaz kanday kadir barttı bolsa,
аялыңды сыйлагандык, никеңдеги өмүр жолдошуңду сыйлагандык, апаңды, эжеңди, карындашыңды сыйлагандык. Бүгүн сен кыйын болуп пайгамбардын сүннөттөр мисвак сакалың же кыскачтарың болгон менен ата энеңе кандай мамиле кылып жатасың? Аялыңа кандай мамиле кылып жатасың? Балдарыңа кандай тарбия кылып жатасың? Сен балдарыңа берген тарбиянын сүннөтү билесиңби? Күллүкүм раин ва күллүкүм мас'улун ан раияти. Ар бириң бир жерде жетекчисиң, жетекчилик кылган жерде жооп бересиң дейт. Балдарыңа иман тарбиясын бере билдиңби? Анан кыйын болуп сүннөт дейсиң. Урматтуу мусулман, bundan башка сүннөттөр эме экен? Ата энени сыйлагандык. Эгер бүгүн Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам келсе, сенин сакалың бар, кыскачымың бар, бирок ата энеге кылган мамилеңди көрүп, сухкан алыс бол, менин мага үммет боло албайсың дейт. Сенин аялыңа башкага кылган мамилеңди көрсө, аялыңдын көзү көгөргөнүн көрсө, кыздарыңдын имансыз тарбиясын көрсө, сага эмне демек? Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбар саллаллаху үйгө киргенде жылмайып кирет эле. Сен үйүңө ошондой жылмайып салам менен киресиңби? Же сен келгенде аялың, кыздарың башка бөлмөгө кирип кетеби? Сенин келгениңе балдарың кубанабы? Ата кем келди жаным? Сырдассак эмне угабыз дейби? Же кирип эле сразу баштайсың. Хаза харам, это бид'ат, харам, нельзя деп. Үйүңө келгенде бала чакаң кубанабы сага? Акримун ниса фама акрамухунна илля карим ва ма аханахунна илля лаим. Пайгамбар айтат: аялдарды сыйлагыла. Аялды сыйлуу адам гана сыйлайт, аялды кор болгон эң төмөн адам гана кордойт дейт. Сүннет деген сөз, урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбар айтат: "Лейса минна ман лам ярхам сагирана." Кичилерибизге мээримдүүлүк кылбаган, "Ва яриф шарафа кабирана." Чоңдорубуздун кадыр баркыны билбеген менин үммөтүм эмес дейт. Сен бүгүн кээ бир сырткы сүннет аткарган менен аксакалдарды сыйладыңбы? Ты ничего не знаешь дейсиң. Сен билбейсиң дейсиң. Аксакалдарга салам бергенди билбейсиң. Жогорго өттөгөндү билбейсиң. Орун бошотконду билбейсиң. Кайсы сүннет менен сыймыктанасың? Ооба, мен шек келтирген жокмун. Бул сүннет ал сырткы көрүнүш. Негизги сүннөттөр сенин мамилеңде, урматтуу мусулман бир тууган. Ибадатыңда болгон сүннетиң. Анзилун наса маназилахум. Имам Абу Дауд, Имам Тирмизи риваят кылган анзилун наса маназилахум. Адамдарды татыктуу жерге отургузгула дейт. Ар кимдин өзүнүн татыктуу жерине отургуз деген сөз, аксакалды аксакал жерине отургузгун. Улууду улуу жерге отургузгун. Атаңды атаңдын ордуна отургузгун. Энеңди энедей баалай билгин. Илимдүүлү илимдүүлөй баалай билгин. А сенчи? Кыйын болуп колуңда мисвак, балким тасбih бардыр, балким сакалың бардыр. Буга шек келтирбейм. Рахмат ошо сүннет аткарганга. Бирок мамилеңде да жакшы бол. Аксакалдарды сыйлабасаң, кишилерге мээримдүүлүк кылбасаң, сүннет, урматтуу мусулман бир тууган, дагы бир сүннет бар, билесиңби? Пайгамбар айтты: "Ас-са'ала ал-армала сакин кал мужахид фи сабилла ау al-qaim al-layl wa sa'im an-nahar muttafaqun alayh." Кулаңга кулак сырга болсун. Имам Бухари, Имам Муслим риваят кылган хадис. Достоверныйбы Имам Бухари, Имам Муслим? Ас-са'ала ал-армала. Жесирлерге жардам берем деген, жетимдерге жардам берем деген дейт. Жетим, жесирге, мискин, колунда жокторго жардам берем деп чуркап жүргөн адам түндө намаз окуп, күндүз орозо кармагандай дейт. Бу сүннет аткардыңбы сен? Сен өзүң окшоштон башкага салам бергиң келбейт го. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы сүннет: "Ана ва кафил ятим ка хатайни фил жанна." Мен жана жетимдерди кепилдик алган бейиште мени менен мындай болот дейт. Жетимдерге жардам берген, жетимди кепилдик алган бейиште мени менен болот дейт. Сен кээде катар катынды алып сүннеттер жетим кылып, тирүү жетим кылып балдарды карабай коюп атасың. Урматтуу мусулман бир тууган, сүннет дагы эмне? Пайгамбар айтты: "Ла ярхамуллах ман ла ярхамун нас." Адамдарга мээримдүү болбогондо Аллах мээримдүүлүк кылбайт дейт. Сен эмне үчүн адамдарга мээримдүү болбойсуң? Пайгамбар: "Табассумука ли вajhi ахика садака." Бир мусулманга жылмайып, күлүп, "Ассаламу алейкум" деп жылмайып, жарык маанайда көрүшүң садака дейт. А сен кабагың кар жаагандай, эч ким менен көрүшкүң келбей, сүйлөшкүң келбей, бумпуйуп келесиң, дүмпуйуп чыгып кетесиң. Кайсы сүннет жөнүндө сүйлөйсүң анда сен? Эмне үчүн бири-бирибизге жолуккан кезде мусулман бир туугандар бири-бирибизди ошондой жылмайып, жарык маанайда күтүп ала албайбыз? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Инна ликулли дин хулука ва хулук al-ислам al-haya." Ар бир диндиге тиешелүү мүнөз бар дейт. Ислам дининин эң улуу мүнөзү намыстуулук, уяттуулук дейт. Уяттуулук деген гана бир гана авратың жабыш эмес да. Уяттуулук аксакалды сыйлап өткөзгөндө уят болот. Биз айтабы эле, уят болот аксакалдан жогору өтпө. Уят болот аны кылба. Уят болот аны менен айтышпа.
Уят берет, анын алдында жең кыска отурба. Пайгамбар айтат: "Инна мимма адрака нас мин калам ан-нубувватул ула." Мурдагы пайгамбарлардан берги мурас калган сөз, бардык пайгамбарлар айтып келген сөз экен: "Иза лам тастахи фасна маш." Эгер уялбасаң, каалаганыңды кыла бер. Уялбасаң кыла бересиң, бети жок болгондон кийин. Уялбасаң, каалаганыңды кыл деген сөз. Урматтуу мусулман, дагы бир сүннет. Амр маруф бил маруф ва нахи аль-мункар. Туура жолго үндөгөндүк, туура эместен тыйгандык. Адамдарды башка туура жолго чакыр. А сен өзүңө окшоштон башкага салам бербесең, кантип чакырасың? Ал сенин формаңда кийиш керек, сен салам бериш үчүн. Урматтуу мусулман, бир тууган сүннет амр маруф ва нахи мункар. Туура эместен тосуу. Пайгамбар: "Мен ра'a минкумул мункара фальюгайру би яди ва ин лам ясфа би лисани фа ин лам ясфа би qalbi ва залик адъафул иман." Силердин кимиңер, кимде ким көрсө деди. Чубагачы көрсө деген жок, максаттамалар көрсө деген жок. Же даватчылар көрсө деген жок. Силердин кимиңер туура эмес ишти көрсөңөр, барып колуңар менен токтоткула. Колуңар менен токтот деген көзүнү көгөрт деген сөз эмес. Мээримдүүлүк менен, боорукердүүлүк менен. Бул болбойт, буну токтот да. Колуң менен токтото алып, тилиң менен айт. Жердешим, мекендешим, земляк, братан дейсиңби, башка дейсиңби? Түшүндүр ага. Тилиң менен да айта албасаң, жүрөгүңдө кайгыр келет. Мусулман бир тууганымдын тамеки тартканын көрүп, шону токтот дей албадым. Бу денсаулыкка зыян дей албадым. Исраф малыңды исраф кылып жатасың дей албадым. Айтып кайгырсаң, сенин күчсүз да иманың бар экенине далил. Урматтуу мусулман, бир тууган сүннет. Ооруларды зиярат кыл. Мына жаныбызда. Алыска барбаңыз. Онкология дегениме жатат. Ооруларды зиярат кылуу сүннет. Бир гана сырткы сүннет, бир мисвак менен, сакалы менен чектелип калбайт экен. Ооруду кабар алып пайгамбар сүннет, пайгамбар мындай дейт: "Хамсун тажибу лил муслим ала ахи." 5 нерсе мусулмандын мойнуга важип, экинчи мусулманга карата. Менин милдетим, сиздин укугуңуз кайсы дейт? Радду салам. Бир мусулман ассаламу алейкум десе, ва алейкум ассалам дейт. Саламын алейк ал. Бурчка барып өзүңдүн командаңа эле тура бересиң. Вот это мои, башкасы биздики эмес. Мусулманга салам бер. Ва ташмиятил ас. Акчуш дебес, алхамдулилlah дес, ярхамукаллах, шүкүргөнгө жооп бер. Ва ижабат дава, сени чакырса, чакырыгына жооп бер. А мен сени кимге барат элем? Сени чакырды усилап, чакырыгына жооп бер. Ва иядатул марид, айтайын дегеним, ооруп калган мусулманды барып кабар ал. Ва иттибаъл жанайз, өлүп калса жаназасына бар. Жаназага да баргым келбейт. Наши деп коет да. Биздикилерден бекен. А сеникилер кайсы? Мисалы меники ла илаха иллаллах Мухаммад расул бардыгы меники. Менин бир тууганым, анын багыты кайда болбосун? Кайсы жамааттан болбосун? Менин Раббымды Раббым деген, пайгамбарымды пайгамбарым деген, диним ислам деген, мен караган кыблага намаз окуган бардыгы менин бир тууганым. Эгер каттуу айтсам кечиресиң. Бирок ойгоду ал, урматтуу мусулман, бир тууган. Бир тууган бололу. Бири-бирибизди сыйлайлы, урматтайлы. Пайгамбар хадис: "Мен ада маридан ав зара ахан лах." Кимде ким бир ооруду кабар алса, же мусулман диндеш бир тууганы барып зиярат кылып, филлах, Кудай жолунда болгон досу. Ата-энеси бир эмес. Аллах жолунда зиярат кылса, надаху мунадин ан тибта ва таба мамшак. Кандай тазасын, жүргөн жолуң таза. Бейиштен ордуң болсун дейт экен. Кимде ким бир мусулманды зиярат кылса, 70 000 периште кечке чейин ошого кечирим сурайт экен. Мусулманды кабар алган мусулманга 70 000 периште Аллахым мунун күнөөсүн кечир дейт экен. Эгер күндүз зиярат, кечеси зиyaratка барсаңыз, таң аткыча 70 000 периште сизге не кылат экен? Алкыш айтып Аллах Тааладан кечирим сурайт экен. Бүгүн көптөгөн мусулмандар, бир туугандар мекендешир, мен суннимин дейт. Машалла, алхамдулилlah. Алла береке берсин, пайгамбардын сүннетин аткарбасын. Мен пайгамбарды сүйөм дейт. Мен пайгамбардын көрсөткөн жолу менен жашап жатам дейт. Мен бидаттардан башкадан алысмын дейт. Сыймыктар. Алхамдулилlah, саның көбөйсүн, пайгамбардын жолун жолдогун. Бирок урматтуу мусулман, бир тууган, айлана чөрөк жаныңдагыларга кабар алып атасыңбы? Жаныңдагыларга көңүл бурасыңбы? Эми могу хадис менен сөзүндө аякын. Пайгамбар мындай: "Табассумука фи вajhi ахика садака." Бир мусулманга жылмайып, табассум менен караганың садака дейт. "Ва амрука бил маруф ва нахика анил мункар садака." Сен бирөөдү туура жолго үндөгөнүң, туура эмес жолдон тыйганың садака. "Ва иршадука ар-раджул фи ардил далала садака." Адашкан жолду адамдарга адрес айтып, жол багыт берип коюу садака дейт. "Ва имататука ал-хаjar ва шаук ва ал-азм али тариq садака." Жолдон ташты, тикенди, сөйөктү жолдон четке алып коюңуз садака экен. Урматтуу мусулман, угуп эле калбастан, жумага келген бир туугандарым жолдон ташты алып үйрөнөлү, бутылканы алып үйрөнөлү, тикенди алып үйрөнөлү, бул садака экен.
Ва ифрага мин далбика фи далби ахика садака. Кезекте турсаң, чакаңдагы сууду артыңдагы адамдын чакасына куюп берүү садака экен, машалла. Ва ту'ину ар-рajul ala dabbati fatahmiluhu alayha sadaqa. Улоосуна мин албай жаткан адамды мингизип коюу садака дейт. Карыган адам маршруткага чыга албай жатат, троллейбусга чыга, жетелеп чыгарып кой, жолдон өткөзүп кой. Ал тарфау алейха матака садака, же бирөөдүн жүгүн көтөрүп алып берип коюу садака экен. Ушул сүннетти аткарып атабызбы? Кыймында карата, бул мага окшобойт го деп. Вал калима тайиба садака. Жакшы сөз садака экен. Жакшы сөзүң болсун. Жок дегенде, жакшынакай сөзүңдү да аясыңбы? Жардам керекпи мусулман бир тууганым деп койсоң эмне болуп калды? Чарчап калдыңбы? Машалла, Аллах Тааланын алды садака. Бирок бүгүн урматтуу мусулман бир тууган кээ бир сырткы сүннөттөрдү аткарбагандан андан кыйын жок да, машалла. Бейишке ошолор гана жолдом алган. Бизден башка барбайт. Бирок пайгамбар келип сени көрсө, ата-энең менен болгон мамилеңди, кошуна менен болгон мамилеңди, аялың менен болгон мамилеңди, коллегаң менен, кесиптешиң менен болгон мамилеңди көрсө, көчөдө жүргөн мамилеңди көрсө, жамаатка келген жамаат менен болгон мамилеңди көрсө, пайгамбар эмне демек? Жеке сен менин үммөтүмсүң демекпи? Балким кабыл албайт эле сени. Сенин сырткы келбетиң окшогон менен мамилең окшобой жатпайбы? Адеп ахлакыңда кандайсың? Үй бүлөгө болгон мамилеңде. Урматтуу мусулман бир тууганым, айта турган сөз дин бир гана мисвак менен, же узун кийим менен, же сакал менен чектелип калбайт. Же бир гана мечиттин ичинде чектелип калбайт. Шайтан сени азгырбасын. Колуңда мисвагыңа тасбың барыңа алданып калбагын. Мен кыйынмын, мен башкамын деп урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биз үчүн үлгү боло турган болсо, пайгамбар садикул амин, чынчыл, аманатчыл эди. Сен чындыктасыңбы? Аманат жолдосуңбу? Аял менен болгон мамилең кандай? Бала чакаңа берген тарбияң кандай? Кошуна менен болгон мамилең кандай? Мекениңе болгон сүйүүң кандай? Эли жерге болгон мамилең кандай? Пайгамбарыбыз эң көп ибадат кылган, эң көп Кудайдан корккон зат эле. Ошого карабастан пайгамбар үйүнө келсе жылмайып. Керек болсо пайгамбар коюн өзү сайт эле. Пайгамбар мастысын өзү тигет эле. Пайгамбар саллаллаху үйүндө кызмат кылат эле. Керек болсо өмүр жолдошун мойнуна көтөрүп, сыртта ойноп жаткан балдардын оюн көрсөтөт эле. Жараткан Аллах Табарак ва Тааладан жалбарып суранарым, мени жана мени уккан бенделерди ушул динде бир гана сырткы көрүнүштө эмес, дүниебүздүн сүйлөгөн сөзүбүздүн, мамилебиздин эң кооз болушун Аллах насип этсин. Амин. Аллахумма афир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'inna ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik bi rahmatika ya arhamar rahimin.